Salamat mintuk solanasang tu tontong mak ranuan lan puang Yesu. Salamat si tamu mali ulan duit renungan harian Toraya. Allo Senin tanggal 20 bulan Juni tahun 2022. Mai mo komita pasakka itu kaleta sia penanta laun tanding talinga sia unnan nung kadanna puang. Tama sambayang. Kipudi kipakalabi tu sanga maseromi o ambek mamaselan suruga. Balan na tontong payan siya sebo tu pak kamasemi lako kami taumi. Mangkau mokan mianta untamui te allo baru tu laki na yung pataru itu sarak katuan mi kamasiankan. Sia atu totemo sakka tu kada maseromi lambe surak madatumi. Ladi basa sia ladi nannung. Ya mo kada long pamatoto kan numpatengke te katuan mi kamasiankan. Mengkarang mo komisi sola pena masallo mi makada belan nasakka kan mak perangi. Umpotete sangan na pung Yesu yang mo puang sia oto na kasalamaran ki. Amin. Ia tu pak basanta dialalan mai bunga na surat na Rasul Paulus lako to Korintus pasala misa ayat 10 karua saya lako 30 misa tunakua kakinanna pung matua na kakinanna lino. Belanna yatu pangadaran diona piata. Nasanga pak popeta to lulako kasanggangan. Apa ya ke kita lulakona kamakarimanan, ia mo kuasanna puang matua. Balanna dan disura na kua, laku roto itu kakinanna to kina, sia laku putai tu kamanarangan na to manarang. Naumba miratu to manarang, umba miratu pandita sura. Umba miratu to umpelalan bang apada dilan te atu yate. Ta raka na popendadi puang matua pak popeta tu kakinan na telino. Apa belana diona kakinan na kalena telino. Anna tang untandai tu puang matua lan kakinan na. Ya moto anna yatu pak porayanna puang matua. Laung kariman itu to mak patongan tete dio tu pak popetaanna pangadaran yato. Tu belanda to Yahudi na palaku la dipakitan tanda kalle-kallean. Sia to Grika undaka kakinan. Anayate kita te umpak pesanan ki Kristus diata. Tu napo matana to Yahudi sia misa pak popeta lako to kapere. Apalako to ditambai lato Yahudi lato Grika ya tu Kristu ya mo kuasan na pong matua sia kakinaan na puang matua. Belanna ia tu pak popetaan na puang matua ondong ya kinanna na tolino. Sia yatu kalanggaran na puang matua ondong ya mawatang na tolino. Tirobang mi, kamu suluku. Tudiona kamu tommi ditambai. Kumua tae rami buda papesan kepentirolino. Sia tae mi buda topa, sia tae mi buda to kapua. Apa ya tu dipetain na lantelino na pilei puang matua.
Kumua anna pakasiri itu tokina. Sia langgana lantelino na pilei pong matua kumua anna pakasiri itu mawatangna. Sia yatu bongkona lantelino, sia yatu tang dibilang na pilei pong matua ontong pi tu tang kianggana. Kumua naputai tu kianggana. Kumua da na den misa tau satuan kalena dio olona puang matua. Apa banang dio me puang matua amilan Kristu. Tu mendadi kakinaan tapokina. Dio mai puang matua sia kamaloloan sia kadiseroyan. Sia kadilakbakan. Kumua anna susi tu disurana nakua. Minda tumak satuan, lama satuan tete dio puang. Amin. Yatu Pak Nanung ta atu yate di pakondi lan misa panguluan kada tu nakua tang dibilangna na pilei puang yang tidak terpandang dipilih Allah. Siulu tu dipakaboro lan puang Yesu tokapua sia tobitti nenek bang padirangi na sabu tahu. Sia kita kalena nenne usukaran ni kaleta ke dikoi a paradika kami temeto bitti. Dan duka dirangi tu singgi. Dipatingo lako temeto disanga to kapua nakua. Tiro mitu tautongan tona tampa diata. Malulun ranten aula. Ma ti tombang napolalan. Ia tu sukaran lino inang senga. Anna sukaran na pong matua. Ia tu nasanga lino keangga sia malabi. Ia mo tu kasugiran sia toyan ba tu kuasa. Ia mo to anna ia temei to disanga tae apa dio kalena nenek tang disaile. Lan lutondok sia tang mak buku tu apa napokada, moyan napokada kameloan sia katonganan. Ulendui Pak Basanta napa manasa Rasuluk Paulus kumua, tiro bangami kamu siluku. Tu diona kamu tommi ditambahi. Kumua taera mi Buddha pampaisan. Kepentirolino. Sia taera mi Buddha. Topa siata mi Buddha to kapua. Apa ya tu dipetaina lantelino na pilei pong matua kumua anna pakasiri itu tokina. Sia langga na lantelino na pilei pong matua kumua anna pakasiri itu mawatangna. Ayat 27 sola 20 karua. Siulu tu dipakaboro lan puang Yesu. Na pamatoto ki kadan na puang matua kumua moyan na tangunangga ki telino. Tae antala mo dong penabelan na dio olona puang matua dinai umpakyangga ki. Sia tae apalan lino la dipasi tenderan ni tukang kianggaranta dio olona puang matua. Lan Roma pasala karua angka 90-an sia 97 kumua anak naki puang matua. Ya ke anak naki mak mana duka ki. Ya motu mana dio me puang matua sia pada mak mana ki Kristus. Ke umperasai ki kama perisan sola anta pada dipakalabi duka. Ya moto si patu ki tu tontong batta untingayo te agan nalino. Moy anna tiro tang kiangga ki.
Apalah parannu ki kumua? Dio olona puang malabi terronta belanna kasalamaran lan puang Yesu. Amin. Masambayang ki tole tuku umpama diongan penangki dio olomi opuang belanna inang patok sia si tendek komi kipudi lan mintu agan tuoki. Tang tore duka tu kadami di parampos ya di pesak bian. Lako kami taumi. Di kuang kitontong matotok sia batta maranuan mati kalemi. Sia laki tandai duka. Para patu borong na te kadami lako kami taumi. Tontong duka kiingaran tu taumi. Tu marasan lan kama bandaran belanna kamalaman batang kale. Belanna kama bandaran na po buah kamatean. Belanna kaparaluan katuan kiallo. Belanna sarak pak jaman. Kamu umposan ni sia kamu opuang la tontong umpas sakke. Mi tontong luka umpas sakke tu tomak parentaki. Ya mo tu tosi tue toko numpanundukan. Sia bangsaki sia te mintu lipu dayanan lino panggaragami. Pagarri tu salabudangki. Lan kagarisan na pong Yesu, puang pelak bakki. Amin. Siulu tu di pakaboro lan pong Yesu, tontong komisoyanan itu katuami. Si turu kamadiongan pena, lan pangrianna puang. Kurre sumangat.